Kanyimba kempango Yendinde Mawo yagire kunzora Yende Yende mnara kujembo kijengo Ayona ya mkuwa Baidiwe Waliwoja Amdeka kutoka Hello, mwebere kuija nywena emenda ya Kitara. En program yetu tujesere Yega Orunyakitara. So, obumbazo Orunyakitara Kitara erimu nanka ugogesa nanka sections nyingi za abantu. Abakitara mulimu Banyoro, Batooro, Bagungu, Baruuli, Batuku, Basongora, Batagwenda, Banyaruguru, mulimu Banyankore, Bakiga, Bahororo, Bahima, Bahima, Banyambo, Bahaya, Baziba, Bazinza, Bahema na abandi. So kiro kinu entekanize yaitu tujesere Okubara. So Okubara enamba zaitu inkazino izar hano arutembagaine runo uri mukorora. So number 1 niyo M, 2 ibiri, 3 isatu, 4 ina, 5 is itano, 6 mukaga, 7 musanju, 8 munana, 9 mwenda, 10 ikumi. So obutumare zine namba zaitu kuruga M kwika ikumi nitugenda ikumi n'emu okwika abiri. So obo marazine namba ikumi izinu zanguhire owokuba oboyika namba ikumi n'emu oyongeraho ikumi n'emu. So hanu ogamba ikumi n'emu, ikumi n'ibiri, ikumi n'isatu, ikumi n'ina, ikumi n'itano, ikumi na mukaga, ikumi na musanju, ikumi na munana, ikumi na mwenda, oika abiri. So boika abiri so nacho cyanguhire okwika namba 3. So zino kanziyeho murale kamba sobora kurungi. So 21 is abiri n'emu. So nora int enu n'enu tizihinduka. So 22 is abiri n'ibiri. So oyongera oyikire namba 3. 3 nayo noyongeraho 3 n'emu, 3 n'ibiri until oika 40. 40 is ana. Ana is 40. 41 is ana n'emu. 42 ana n'ibiri until you go to 50. 50 is atano. So zine namba tizigumire just oina kubo omanyire ukuruga nambe mu kwikabiri ubo ikabiri then just oyongeraho.
So uburga namba 5 zino kanziheho so zino zijya kuba ni stwangira okoraki as a reference. So tugambire 50 is atano, 51 is atano, name twika 60 is mkaga, kaga name, Koika, Sanju. 71 is in Sanju. Nemo. All the way to 80 is Kinana. 90 is Kianda. 100 is Kikumi. Hata namba zaitu muzorozera. So zin ze namba tizigumangaine okuya inakumanya namba 10, 10, 2, 3, 4, 5, kaga sanyu kinana kenda na 10. Obumara kumanyezi then oyongera hozemu. Obo mazere. So hati katugenda akumara kataito obo ina ikaguzo chona okiteka rutimbaganya ito rwa Facebook Kitara Media Services akino kizina kusemere katugaruke. Abarugaye wasanga na koraki abaje wasanga na koraki mujuma jahire wasanga na koraki mujuma na korama jahire ni kabwembaire abarugaye wasanga na koraki abajwezi na sabihuize mara kwasirisha ndabara kwasirinykinje indwa kwasiri Yego mwebale kugaruka kanihira kazina ako kabasamize so katweyongereyo ni namba zaitu so ati tuikira namba 10 leka tuongereyo namba ubu maze namba 10 so tuikire namba 10 100 is 10 200 is viviri so 201 eva viviri name 211 is viviri ikumi name ikumi name to grow zero already at hand. So 201 is viviri name because 1 is m. 211 is viviri ikumi name because 11 is ikumi name. So nito tutyo tuwale namba zaitu 300 is visatu 400 is bina 500 is vitano
600 is Rukaga. 700 is Rusanju. Is Runana. 900 is Renda. 1000 is Rukumi. So nizo inamba zaitu okuruga 100 okuruka Rukumi. So ubugonza kongeraho inamba Rukumi nemu, Rukumi, ikumi nemu, rundi Rukumi, abiri nemu, you know. So ni koto so kongera inamba no bar. So Rukumi abiri nemu would be zino. 211 is here and Rukumi is here. So this one will be Rukumi, Viviri, Kikumi, Nemu. Mukirozere. So zino namba inakuzumanya. So akandi zino namba oswakusanga naka harutimbaganya rwa www.orunyakitara.com. So zino namba zono ujya kuzisangao abagonza kuzega kana no mugaso gwaitu guno gujya kubanaka atimbagane za YouTube, Twitter is ja kuba Facebook. Yeah. So tumaze Rukumi reka tweyongereyo anamba isn't. Okay, can you hear them? Ningera zino de muzikengere. So hati katoyongere tugambire 1000 is Rukumi. 2000 ziba zinga 2000 ziba enkumi ibiri 3000 ziba enkumi isatu 4000 is enkumi ina 5000 ziba enkumi itano 6000 is enkumi mukaga 7000 is enkumi musanju 8000 is enkumi munana
9,000 is enkumi mwenda. And 10,000 gunuguba mutwaro. Namba zetu muzorozera. So zine namba tizigumanga ine oina kumanya banya uzibarota, you know. So ojja kusanga harutembagana ritu Orunyakitara.com zine namba zona zeroho ya nosogera nozega mpora. So zino kanziyeho tuyongereyo. So 10,000 is mutwaro, 20,000 is emitwaro ebiri, 30,000 is emitwaro esatu, 40,000 is emitwaro ena, 50,000 emitwaro etano, 60,000 emitwaro mukaga, 70,000 is emitwaro musanju. So niko tubara mitwaro musanju, mitwaro munana. 90,000 is mitwaro mwenda, and 100,000 is emitwaro ikumi. Okay, ini muchahondera okubara kwaitu ya inywena abakorora isomerero muno muchananyowe okwega okubara muri miraitu Orunyakitara. So 200,000 kini giba mitwaro abiri. 120 eva mitwaro ikumi n'ebiri. Okay, hatereka atuhumule mukataito muhulize kino egezena njyagarukana ikichweka cyaitu ekyakasatu kandi ikikumalira. Otamputaza leko tanswaza gendampora tibampapya leka tibambibya gendampora otabinda kisa leko tandemesa gendampora otabindi kisa iwe bitandokana gendampora otamputaza leko tanswaza gendampora tibampapya leka tibambibya gendampora otabinda kisa leko tandemesa gendampora otabindi kisa iwe bitandokana gendampora. Gendampora nkakugamba ngo byange tibampimira gendampora abalungi kabangi balindikira gendampora kikikundiso tyakatorobere nkwata mpora nyowe kindemere buli kindemere
Mwebale kugaruka kichweka saitu kichweka chaito cha kasatu kandi kumarira kandi hire akakazina kabasemize. So akichweka chaito cha kabiri tumazere hamutwaro amitwaro 12. So hateka tweyongereyo inamba ezindi so zino ningenda kuziha. Okay. So tugambire 100,000 guba mutwaro. So obutumaliro mutwaro, you know, atugenda amitwaro 2, amitwaro 3, mitwaro 9. Uburga mitwaro 9 weka 1 million. Million Orunyakitara tukaita akaikuru. Million akaikuru. Uburga million noengerayo million. So zino buba kaikuru bubiri 3 million buba kaikuru wasatu. So niko tutyo tubara 9 million is bukaikuru 9. From so 9 million you reach so oboruga 9 million. So nogenda nobano yengerayo ojja kwika a milioni 10, which is bukaikuru 10. Oboruga bukaikuru 10 ojja kwika 1 billion. 1 billion Orunyakitara tuketa akasirira rundi akahumbi. So a billion ina mabara abiri, either oketa akasirira rundi oketa akahumbi. So oboruga a million so noyongeramu nobara okwika oboikananka trillion. So trillion eba 0 zinga 9. So trillion tuketa akatabarwa. So akatabarwa so niyo nanka a trillion. So nizo namba zaitu ezo Orunyakitara boboina ekaguzo chona okiteka nanka arutembaganiro rwaito rwa YouTube ntujja kubandi tugarukamo baito omutamalire abantu bajja kwekaguza baitu Orunyakitara to how do we add or subtract, you know, okongeraho kugabiza, you know.
So likamalire ni nimboleka. So zino kanziyeho so likankolera kasamari ya namba zaitu zitwegere kino kino. So twegere nti 1 is M, 10 is 10, 100 is 10, 1000 is 10, 10,000 is mutwaro, mitwaro 10, mitwaro 10, million is akakaikuru. Tumaze twaika billion. Akasirira twaika nanka a trillion, which is akatabarwa. So zine namba ya muzonde kurungi baito kumalira nditugenda koraki tugenda koraki to add, which is kugaita. We're going to subtract. Subtract is haho. We're going to multiply, which is kutezamu, and we are going to divide. Divide is kugabi ram. Yeah, so mukitweke kini twijagaruka tubaze anaka kugaita okwihawo okutezamu no kugabiramu. So amwebale nywera Baziba Kitara amabara sigaye kugonza empaka kiki inzaro abazazi ndi muzazi kandi inzaro abasaiki. Mwebale nywena. Bye bye. Twikole hoisoke twenyirize abalero ibo baboinota abandi eri abajungu abandi eri abahindi. Twikole hoisoke twenyirize abalero ibo baboinota. Twikole hoisoke twenyirize abalero mali bakwenyiriza abandi eri abajungu abandi eri abahindi. Nyowe nyenderi jubire iwa moto gunzota Nyaryana bigambo binsemerere, nyaryana bigambo binsemerere kanywani. Titi katitira karaire kaboine munywani wako. Titi katitira karaire kaboine munywani mama. Titi katitira karaire kaboine munywani wako. Titi katitira karaire kaboine munywani wako. Akama sindi nikegonza karaire kaboine munywani wako. Akahoima nukechanga karaire kaboine munywani wako.